Chung television zona ba migoita thori way asai lautai bu zeng na charuk ga nai tv tong local daily newspaper the Tamalong Times the Ganpyu Mel khani Infal Valley based newspaper the People's Chronicle tong kabisu micha migoina khang pain da lo ne rai mikal the People's Chronicle tong jaw tam ko BJP rina zainaba mai NDA government rina one nation one election hai ataw ton tenure ko ta kai punite implement supunite tuna chamroi sai Delhi tong Chief Minister Arvind Kejriwal rina dola nei nung tai timi kanai tang hai Chief Minister tong post ko rina resign supunite tuna sign da pat kan the kana phung mai pui ataw rim tong ICU ko naw zana ba mai pui tong JAC rina government le na nuna mai phungwang na dola nei kaw got kamai khong chui padai ta kai ni mai ban tai lagan kan the Tingunai nung tingjin tai Transport and Veterinary and Animal Husbandry tong Minister Kashim Bashung kaita bomb roi attack su kan the bomb te thauri inda lo tu cho ta bui zeng cho thai mage hailon khotai tangku nagalong rina nu ni makna condemn su kan the jena Tamalong Times khatni the People's Chronicle ko ilawe Infal Valley ko hai maitai intai male kuki mai ka khori lon ko imbu ku na ba me zeng rina internet ban su kan maitai tingmi pungu khang zai pada kan the tuna the Tamalong Times the Ganpyu Mel khatni People's Chronicle tong kabisu me cham ko ilawa me Indian National Congress tong membership enrollment drive Tamalong district khangsuna lautai bu zeng runa padai nung tai party worker chamgai bo pa mai kai New Salem ko launch su kan the Manipur Police rina dolanung nai nung tai Manipur tong latlu lam kho lungai mai sai daw kan the DIG and Hirojit Singh rithelai na protest kai na ba mai nung kho ri bansin automatic tamai sin suna security personnel nun ta target suwam mi thai mi check hai intek lo khang sa kan the India rina United States of America ko predator drone MQ-9B kasing tamuna khat hai la khang $3.9 billion tong deal October ko supudite na sakante drone hai 30% to India ko rina kasyam pat mai kana kanuru assemble supani na sai Yahoo News kani Yugo Pool Thelaina presidential debate ko Vice President Kamala Harris resutui ka mai kan mai tang former President Donald Trump ka Thailand mai imbu kubam the na sai Jordanian mai gan kanai Syria ko kidnap sukan mai ta nei da kanai tang patlauna Jordan ko ram kham mana gwangda the tuna kaniu tong foreign ministry roi sapat kanai Egypt tong Ministry of Health thelaina Egypt tong capital Cairo Sarkia province ko trend kanai kolai siangna ko rina mansai gan thum thai kan the kumlana mansai reidai na chuku kabiu mame Romania ko Galati County ko hai ponjing cyclone Boris rina duidai phungwang ko rina mansai gam pu thai tang kan the khatni kai Hainai ringo imbuna kabam gazi thai mabam the kabang takai misuna mengoi na khang sports ang chamni pain daw lo ne Manipur tong fencer W Sonia Devi rina FIE for Women's Satellite Tournament tong income mai timik KD Jada IG Stadium New Delhi ko takai kan mai ko silver medal lakan the India tong javelin throw tali mai Neeraj Chopra Diamond League ko second lakan the Ranji Trophy 2024-25 session tong State Representativeของ Manipur Cricket Association rina player Ganru na pungo tong team te kaw inda patan the Kamai sina mai goi na khang ting nai lam ni pa inda lo ni sai lo tai bu zeng ru na charuk tong che mi tong cheng hai 29 degrees Celsius to 21 degrees Celsius nai na ba me nei mik rina 5:03 am to 5:19 pm nai na ba me gan ko muang de lumlat nai Kumlana athwa lautai bu zeng ru na chanai tong cheng hai 28 degrees Celsius to 21 degrees Celsius nai na ba me nei mik na 5:04 am to 5:18 pm nai na ba me Asai tuang kabisu me cham tu hau kre ngal lo the zauna ba mai goita tuan khu the